hlekisa swona mbilu yo fambisa mbilu andlala yi dirigir nqondo yi dirigir mbilu yo fambisa mbilu yo fambisa u nga navela xo karhi ka ma xiportanta mbilu yi ku byela ku loko u kuma mali gama u ya tirha u kuma mali hambileswi ku yi ku pfumeli ku mali andlolo yi ku dirigir yi ku hayi swilo swiwani nghena bangini kuma mali yi ku dirigirile nqondo Zambia wa ha byi pfumelana u navela xo karhi u ku loko ndzi kuma mali ta ku ya ndzi ya aka u ya tirha u kuma mali nqondo yi ku dirigir u famba a hlamba sigara a xava sigara zama xiportana lexi byeriwaka hi mbilu a wu mali u navela kumbe wasati ku ndzi mu kuma luya u n'wi vona kaya nqondo yi ku hayi va u tsutsumela le va nga kota teka foni leyi ndzi mu kuma yi ku dirigirile nqondo a bara a mbilu yi ku kucetela swinene u nga vona nchumu xo biha lahaya kumbe swa ku nyenyeza u byi vona mbilu yi tsukula yi ku a ndza ha lava ku phinda ndzi cuka a nqondo yi yela ku xikolokolo cuka ka vumbirhi ende byela u ta cuka a mbilu yi navela sweswinene hi ku mali mbilu yi ku dirigir ku endla swi ndzi swi vona loko no daya swo swineneyi tirhisa leyi byeriwaka hi mbilu u disidira a ku loko ku ndzi xivula xa ku u swi kuma vhela u maviya u zo landza nqondo loko ndzi na njombo kwete hi njombo nqondo yi ku dirigir.